Manipur Tharakibasi Central Sponsor Scheme Sing Sana Handanabat Lak Libra Haina, Chief Minister O Ibomina Phongdokre. Herodin na mahak masana sanjit hatpani haina phongdorakpadagi miyada sigi matangda accused oiriba singna achumbadu soidana khanglagani haina chauna thajaba thamle. Amadi Taruk Suba Site Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki winner Nisa Thamaiban oikre. Kurumjari ISTV Pau Mieng Tabiriba Sumutaram Nokjari Hozima Pungi Pau Union Minister Singh Manipur da Tharaklibasi Central Sponsor Scheme Sing Sana Handanabat Lak Libra Haina Chief Minister O Ibomina Phongdokre Wapamasi MGNREGS India da Mai Pakna Paikat Khibagi Chahi Tara Mapung Pharak Pagamari Lainana Congress Bhavan da Pangthokpa Nomagi Oiba Political Convention da Mangna Phongdokhibani Convention aduda Deputy Chief Minister Gai Khangam Minister MP Parliamentary Secretary Amadi Block Congress Committee Singdagi Lakpa Karmi Kya Susaruk Yakhe Wangang Kibasingna MGNREGS asi UPA na Sarkar Pailingaida Lairaba Kokhananaba in solution ani taruki February gi tang anida Andhra Pradesh da Sonia Gandhi na ihan hana hudoke scheme asina ngasidi India gi kasin koya sinba thungna Lairaba praja singda mateng piba ngamni haike Chief Minister na makhata na Center da BJP na luchingba NDA Sarkar lakpadagi scheme kaya muthatnaba honabata natana Miyam awaba pinaba honaduna lakle Awang Nongpok India da industry lingkat ningba sing cha da kuntra subsidy pigani haina leiramba center ki warip adu kaktatke masigi mathakta scheme kaya maming onthokpada natana muthatnaba honaduna lakle Egg is policy on kraba matung da Awang Nongpok India ge miyam da kari kanaba pikrabage haibasi hangningai ni jati amagi khanba dharma amagi khanba party mapangal kakar hanba chumloi makoina miyambu kayam kuina apangba sibage haibadu yengkisi haike Masigi industrial policy se withdraw tawigano na Prime Minister da Finance Minister da no Niti Aayog ki apon ba meeting na so I strongly opposed to usum haina hakungi December du dagi adum withdraw tokre kuda ta adum withdraw tokre masibu Awang Nongpok Bharata ek hanagi Congress ki government UPA ki government matamni da look its ki policy do madu takan rani ek is higher mantri mayam thari se masi withdraw to thu so na thari baraba maseba withdraw to thoga north east da any industry am da lingbang amdana ba thabak phangdraga moi war ga gyan tajar kani hairiba kari idea no khoi khangdre ba Deputy Chief Minister Gai Khangamna BJPSC Longmi Singh Lairaba Singh amadi miyamgi mayokta laiba party ni haibada haimanba thokloi party sina sarkar pairakpadagi MGNREGS muthatnaba honabata natana sahi asigi oina nimit 15 ni dagi hena kusuman pithoktre party sina sahi tara sarkar pairabadi India asi kangkhong chaigani asigumba pibam asidagi ngakthoknaba miyam punna makhoi mayokta leminaba changi haike special program kaya muthalle tai lamma yanisu NAC Northeastern State Piriba special status special program matang mutaladi national level pakal level analysis ko matay mayam su matang pakatuna tawliba puno makasa masi program se masigi wahan tho amad nung yoiba mukhay agenda di praja singbu wahan ba aduga profit later ba pot tawroy welfare program se masi mutakada bani habagi nungi oyo po amal laya sa kapun kami ing solisirani mapan gi July gi tangkulum doida BT road ta thokiba nongmai kapagi thodokta Ravina amadi Sanjit Sikhiba adugi achumba khangdoknaba CBI na inquiry tawraba matungda hojik ain gi thongda asengba mihatpasing kanano haibadu masak khangdoknaba thabak chatharingai cherakta Manipur Police ki head constable Herojit na mag masana Sanjitpur nongmaina kaptuna hatkibani haiba wafam media da phungdorakpadagi accused oiriba police personnel singna asengba ama soidana khanglagani haina sawna thajaba thamne ISTV news na phangba pawgi matungina miyada sigi matangda accused oiriba Herojit yauna personnel tara ashina hojik fawada aingi thongda achumba khangdoknaba honariba si masa gi senfam putoktuna chathari hari masida police department ki maikaidagi mateng pirakpa leitre accused oiriba singbu makok thongba officer singna thawai usitana tawbatan natana
मखोई की अवाबदा करिगुंबा अमता मतेंग पांगलकप लेत्रि हारे पाव सिना मखा तारदुना मतम सांगना अचुंबा खंगदोकनबा होनरकपदा एक्यूज सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा अवाबा कया अदु हंदक हेरोजितना मियाद अदु महक मथंदा चथखिबनी हाइबा वाफम फोंदोरकपदगी मखोई मथक्ता मराल लेब्रा हाइना थिजिनबगी थबक चथरिबा असिगी वारोइसिन अमदि पुरकपा ngamlagani हाइबगी चाउना थाजबा थमनरे अमरोमदा संजित मिहाद अदु सासिनबा खुद थोकनबनी हाइना इम्फाल फ्री प्रेस की पाउमी अरिबम चाउबना पाउ फोंदोखिबबु आमजुना थागतपा फोंदोकपगा लोइनना माकी दमकता लेपली हाइना आमजुगी थौबुबसिंगना फोंदोखरे ngasi आमजुना सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा थोरम अदुदा आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समजाई एडवाइजर टोम्बीराज इसेल एक्सप्रेस की एडिटर इरेंगबम अरुण याउना आमजुगी मेंबर कयाना सरुक याखी आमजुगी माइकैदगी चाउबदा खुदोलपा पिदुना इकै खुमनबोटखी असिगुम्बा मियामगी मिटमाय ओइगदबा पावसी पाउमीसिंगना अमत्ता ओइना लेमिनदुना मियामदा खंगनसि हाइना चाउबना हाइखी आमजुगी प्रेसिडेंट समजाइना चाउबगी तुंगदा थोरकदबा अफफटगी दायित्व पुमनमक आमजुना लेपकनी हाइखी इंग सोल्यूशन मापन की जुलाई की तांग कुलुमदोइदा ख्वाइरामन कैथेल मयमक्तदा रविना अमदे संजित सिखिबा अदुगी मतंगदा हंदक हेड कांस्टेबल हेरोजिना मसागी मराल याजबगी वाफम मीडियादा फुंगदोक्तुना मयक सेंगना खंगनख्रे मराल लेबसिंग खुदक्ता आइन गोइबा दंदी मणिपुर सरकारना पिद्रबदी अकनबा इहौ संगसिननबा फिरेप लौरगनी हाइना नेताजी मेमोरियल क्लब खुराई कोंगपाल टेंसिट रोड न खंगलकले नुमित अदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना असेंबली दा हाटपनतना उपाय लेते हाइना थमखिबा अदुदा नुमित अदुगी हाउस दा लेखिबा मेंबर सिंगना चीफ मिनिस्टर की वाफमबु सपोर्ट तौखिबा अमदी हौजिकना हेरोजिकना थमलकलिबा वाफम मसिगी मतंगदा मणिपुर सरकार की होम मिनिस्टर सो ओइरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम अमदी इम्फाल वेस्ट की एसपी के जलजितना सीबीआई की केस लई हाइदुना सब जुडिस ओइ हाइना वाफम अमता फोंदोक्तना लेबसिना मणिपुर की मियाम की थमोइदा चिंगनबा अमदी थाजदबा हेंगतहले हाइरे रविना अमसुंग संजित हाटपदा चेनबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा चैराक पिननबा दिल्ली दा बेस तौबा मणिपुर की ऑर्गेनाइजेशन मरी मणिपुर यंग माइंड एसोसिएशन दिल्ली फाइट योर नॉट अलोन दिल्ली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स अमसुंग थांगा पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली ना इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमसुंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम दा मेमोरेंडम पिसिनखिबगा लोइनना तेहलकाना यूट्यूब ता थागलकपा फोटो सिंगी ओइबा वीडियो हेरोजितना मपालगी न्यूज चैनल अमदा फोंदोकिबा वाफम यावबा सीडी अमसु पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा मणिपुरदा मसिंग थिंगमदबा फैक्ट एनकाउंटर थोकलिबसी अपस्पा थंबदगिनी एगसी अथुबा मतमदा लौथोकदबनी रविना अमदे संजित की इमुंग मनुंगदा मतमगा चानबा एक्स ग्रेसिया पिगदबनी हेरोजिता संजित कापननबा ऑर्डर तौकी हाइबा मतमदुदा एडिशनल एसपी हौजिकना एसपी इम्फाल वेस्ट ओइरिबा खुदक्ता थबक्तगी लौथोक्तुना माकी मथक्ता एनक्वायरी तौगदबनी हाइबा यावरे सही तरा मंगा चीफ मिनिस्टर ओइरकलबा ओक्रम इबोबिना थबक फंगदना लेरिबा मियोय लाख 8 रोमसी थबक पिबा ngamdrabanina pham thadokpam thui haina micro small and medium enterprises ki union minister of state Giriraj Singhana demand tokre ngasi thongju ACG MLA oiriba thongam Biswajit ki yumda nupi singi cluster development program gi matangda wari sanabal lakiba union minister asina karigumba manipur gi miyamna BJP gi government ama mafam masida thamba ngamlagadi sel thumgi ahongba chauna purpa ngamgani haina thajaba piki karigumba ngamdragadi magmasa pham thaduk sagi haiba wafam media gi thongda thamki यूनियन मिनिस्टर की वफम सिंह ISTV की माइकेदगी मणिपुर ख्वाइदगी सानबा पांबी ओइरिबा जेरानियम थाबसिना मणिपुर की मियाम कदाई फाउबा कानबा पीबा ngमगदगी हाइना हंगलुबा वाहंगी पाकुम ओइना यूनियन मिनिस्टर असिना रिएक्ट तौरखिबनी मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये केंद्र के फैसिलिटेटर की भूमिका में होती है। राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं वो क्या केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए 15 साल हो गया सरकार में और 7 लाख लोग बेरोजगार, 28 लाख आबादी, ऐसे मुख्यमंत्री को तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो अपील कर रहा हूं मणिपुर की जनता से कि एक बार आप बीजेपी की सरकार दें और नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, राज्य में नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, हम विकास करके दिखाएंगे।
और नहीं विकास करेंगे तो आगे मुझे सब दिन के लिए हटा देंगे। लाग्लिबा फेब्रुआरी 6 पांथोकदौरिबा कॉमन फीचर ऑफ मणिपुर हाइबा मास रैली गिदमक थौरांग लोरक्तबा मतमसिदा लुप खरना रैली असिदा सरुक यादनबा वाफमसिंग फोंदोरपसे लाइबक छिबनी मसिगी महुत्ता पुन्ना सरुक यामिनसि हाइना अमुको यूसीएम अमदी सीसीएसके गी कन्वेनर जॉनसन एलांगोमना मरि लेनबसिंगा अपील तौरक्ली ngasi lamphel laiba UCM gi office ta pangthokpa paumusinga unaba amada mahakna makha taraduna tongan tongan ba furup singi lusingba singsu miyam gi khongsada sida saruk yagani khongsada si ayuk pung 8 tabada thau ground dagi lamtharaga khoya thong amadi wahengbam laikai taduna kaisam patagi kaisam thong chatuna thumutong lalaga palace compound tagani tungda hata lamida laklaga kumal lampak main stadium da miyam gi khongsat luisin baga loinana khana nainaba mifam pangthokani haiki कोई अरारपा चिंगी खुंगंसिंग अदगी चिंगी चिनाउसिंग अरे अरारपा खुंसिंगी लापु मतम दसु मकोइना लापुगी लंबीदा अकाइबा अदगी अपनबा पिबिदनबसु कोई माइकेदगी निक्सिंजरी अदुगा कोई अमर हो मना कोई हाइबा रैली सिगी दमक्तसु कोई मणिपुरदा खुंदानिनरिबा इपुम खुदिंगमक नमिना सिदी कोई सिंथा सि पुलप चकमानना लेमिना रकांदा रैली सिदा माइ ओनसिन बिरकांदा सुसोइ सोइदना कोई सरुक्तु यामिना सेना थमजरी अगर सरकार की लोइसिंगदगी होरकांदा लनाइ लोइसिंग भावदा थबक तौबिरिबा रे अहल लंगांग छात्र नहारोल स्कूल कॉलेज मायम पुनमक कोई नमिना सिदी कोई लेप ले हायरगा कोई गुदमसना लेपिरगा कोई अपुनबगी खुमचक असिदा ओन सरुक यामिनरकांदा मियोय चा कयाना कोई रैली से सरुक यामिनदना अपुनबगी कोई पांगल अमसम कोई अपुनबगी मसक उटकदोबा रैली से कोई मपुंफान सी हायना कोई सिंजले नाजरी माइकेदगी नलुकना मरो निसिंजरी अमरोमदा मियाम की खोंसदा सिदा JCILPS लिलोंग पॉलिटिकल यूनिफाइड लिंक केगे मोइरांग अपुनबा लुप ऑल लिलोंग फार्मर्स एसोसिएशन अमदी इंटरस्टेट टैक्सी सर्विस वर्कर्स एसोसिएशन ना हवाई हक्सांग यावना सवगली हरि हौजिगा तेम बेम तलौजरे अदुम करीगुंबा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोकलबा मरोय मरंग यामना यावबा चुंजाक चाबा मपालदा तुइना चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करिशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिकना नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूलसु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगा लाइंगबबुदी नाजिंगाइदा सक्सेल होबना हेना फै Build your success BYS Palace Compound Machalema School. Admission is going on. Palace Compound leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna thangna puthokiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 taranithoi 2014 kunmathoi 2015 first position holder puthokpaga loinana atopa position holder nipan. Break matungda mayam mutaram nokchari एन सोबाकिरन बु मणिपुर पीपल्स पार्टी की नौना प्रेसिडेंट खले हाइबसी आन की वांग मदनी हाइना पार्टी सिगी प्रेसिडेंट ने हाइना लाउथोख्रबा एके सनातोन फोंदोख्रे पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ओजित याउना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबा अमदा मागना वाफम असि फोंदोखिबनी मागना मखा तारादुना सोबाकिरन ना एमपीपी की सना कांगलोन सिंह थुगाइदुना अरानबा थबक थोरम सिंह चथरकपदगी पार्टी असि मराई चैथरकपनी मसागी मतम लोइरबा फावबा फम थादोकपगी महुत्ता प्रेसिडेंट ओइनबा होनबसी इकाइनिंगाइनि हाइखे सिबा को आई जाउथोकदबा प्रेसिडेंट ने भी जाउथोकदबा आई मियाम की सेवा ने खंगा मी ओइदोने लुचिंग बै अदु ओइदगी एमपीपी सिंगसी अखोइन ममी सांगपनि पुरा लुसिल थुचन मकुमने ओसिले ओइ सिदेने फतबा था स्टेज लेदि अखोइन खंगा खुराई अंगोम लेकाइदा लेबा नाकुप्पी गार्डन दा हांगबा फास्ट फूड टा स्कूल की मतमदा यूनिफॉर्म सेटलगा महैरोय जंगल लंबगी दमक एम सुना फास्ट फूड असि मतम कक्तना थिंजिनख्रे एम सुमे लोइसंग पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा वाइस प्रेसिडेंट के दनजितना ममांगदगी हौना स्कूल मतमदा महैरोय सिंह फास्ट फूड नत्रगा रेस्टोरेंट सिंगदा यूनिफॉर्म सेटलगा लाकपदा जंगन बिदनबा खंगनदुना लाखिबनी अथिंग बसिकी मायोक्ता नाकुपी गार्डन दा लेरिबा फास्ट फूड दा यूनिफॉर्म सेटपा महैरोय फमलंबा एम सुगी वॉलंटियर सिंगना थेंगनखि महैरोय सिंगना युमदगी स्कूल कॉलेज कारिबनी हाइदुना थोखरगा क्लास यावददुना
leithoktuna leiribra haibasi mama mapa oibasing amadi school authority na yengsinbinaba appeal tawre aduga akon manipur da leiba kogi private school among government school da tamliba mairu singi mama pa singna masa singsina school sakraba matungda masa singsibu school da sanglibra natraga sanglibra haibigi yengjin haningwagi apamusu emsu site gi leijai moduna yaribi makai masuguma thagdo haibidi school uniform da school uniform selaga apagi restaurant da sangamba suguma thabak sing asi tawdana bagi damakta mama pa oibasingna masa sing asi school sakraba matungda makoi asi school da satlibra natraga kadai da satlibano haibidu madusu yamna kutna yangsan haningwagi apamadu emsu site gi thamjari Union Minister Giriraj ngasi BJP Manipur Pradesh na sinduna party sigi office da harau tayamna okre thoramadu da party ki president TS Chawba yauna atai party ki luchingma kya su saruk yakhe Union Minister Giriraj na haikibada Manipur da equivalent center mapan hanglagani masida ahanba phase ki oina naha lakh ani makhai thabak pigani anisba phase da naha lakh mari thabak pinana ba pandam thamni haike not solve a problem already discussed with all bankers how to aware people will come with under the PMEGP. TS Chawbana Sarkar asina praja singi khandabadagi ngasi fawba Sports University sabangamdabani haike Kumbi Municipal Council gi mikhalda mai paklaba CPI gi councillor ani Indian National Congress da yaukiba leite hari hidamasida mari leinana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmusinga unaba amada CPI gi councillor W Megasandra amadi W Bobisa na phongdokibada hairiba wafamasi aranbani political gi khudong saba lawna na bahonabani aranba prachar sabdoktuna councillor anibu lanna uhalibasi laibak thibani masi tawbiganu haike मानो सेम थोलक्तब तारगदी कुंभी केंद्रगी अबे कुंभी प्रॉपर कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल एरिया दा लेबा प्रजासिंगा कुसन नजरगा कोई मा वोट को कुंभी पावर कोई अथु वोट सेम थोलक्तदी कोई पैकेट से कोई वोट को कनी हागो या थोंदा Hokiba in solution ni amada sorada thokiba mof violation thodok ta leikidraba Muzibullah Amadi Nur Sanagi lehoriba macha ahum makura maton singna opibadagi awaba mayuknari haina Mazanupi ahal Mushanana Fongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada mahangna makha taraduna makoi gi mama pa leikidraba matungda makura maton singna makoi masil manau ahum una handana ba khona duna lakle laibak thiraba machin manau ahum da asigumba thong sathaba si pende hiramasi gi matang da yaripok police ta suwakat khre adubu chap chaba thabak lakhat pidri haike moi dai gi lam saru pa da to ko mayam da se ai property mayam moi dai pithuke ai side to ke mayam yo ma dai side to pithuke Patriotic Writers Forum Manipur amadi wing thawalna sinduna wangjingda leiba Institute of Rural Education School da chathariba ani suba brand drain exposure National Children Painting Camp ta saruk yariba angang singa film actor Reddy Yumnam ga unaduna meet the artist ki program pangthokre thoramadu da forum gi maming leraba artist sing amade school gi principal and Rajiv Kumar su saruk yakhe Reddy Yumnam na Mima Nadri Haiduna Pungning Kak Hantaroi Dabani, Maliam the Ladyba, Eko Kudimak Amatani Haiba Wakalo that Tabak Kudimak Tominava Matautai Haike. Zonston School Maninda Temporary Market Set Sagat Pahore, Family Welfare Lambi Amadi Hanagi, Temporary Market Set Ki Nakalda, Ladyba Gari Parking Tofam the Day, Ketil Sabagi Mamita Dre, Atubamatamda Sarkana, Ima Singi Pofam Pamnanaba, Sab Sabamapam Piba Pamne. Satkiba January Tangmarige, Angan Bayukta, Manipur UR Hakiba Duda, Quarmal Kaitil Delaiba, Ima Kaitil Ani, Akaito Toki Bedege Hosik, Porfum Pambi, Ima, Lisinganirom, Porfum Pamam Laitaduna, Lambigi Nakanda, Porfum Pamduna, Hingana Bohonari, Anai Fauba, Yaunare. Hojiksi akoisi kayam kuinam famsida sorok sida wadana situ samara sida ko jai ba ngana warabani
अमरोमदा नौना मतम खरगी ओइना कैथल साबदा पोटफम फंबी इमा लिसिंग अनिरोमगी फंफम चंदब तारबदी इमा सिंगना कैथल फंब ngamloi हाइरी हुजी जोनसन मनिंग अमदी कोलोग्रामगी मते खरदा साने न होने बिरिबसे मसे अखोइ लिसिंग अनि जे जनबा यारगदी याम थुना साबिरो अदुगा लिसिंग अनि जे चंद्रगदी अखोइ अतोप अतोप जगादा मचे मचे ताना थंबदी यारो अखोइ इमाइबेन पुनबा अमत ओइना संगन मिनगनी अदुगा तहुमना मफममदा चांगा अमना फमदा हाइबे तौबिगनु अखोइ जे कनाना चतोइ कनाना फमदोइ हाइबदा मसिगी अमुसु कोकाइ लुगाइनो बा अवाबम थोकनी मरमसिना सरकारना यामना कुपना सिंगना मिकुपना होम सिंगना इमाइबेन से यागदो मोंगदा तौरगा चथबियोइना आई इमाइबेन से अखोइ पुनबा के फमदगे तरबे हाइजेली अमरोमदा मणिपुर सरकार की वांगांगलो एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रोना मतम खरगी ममांगदा इमा सिंगी पोफम फंबम असि मतम खरगी ओइना फैमिली वेलफेयर लंबी अमदी हानगी टेम्पररी मार्केट की नाकंद लेरिबा गारी खामफम की सरुक्ता सारगनी हाइना फोंदोखरबसु ngasi फावबा हारिबा मफम अनि असिददी कैथल साबगी थबक्ति पाइखलक्त्रे अमरोमदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमारना जॉनसन स्कूल मनिंग लंबीदा कैथल सारगनी हाइकिबगी मतुंगिना हौजिक जॉनसन स्कूल मनिंग कैथल सागतपगी थबक यामना कन्ना सथरे अथुब मतमदा कैथल साब लोइसिंदुना इमा सिंगना लंबीदा कैथल फमदुना वाना हिंगनब होनरिबा असि कोखनबियु हाइना मणिपुर सरकार की पुनिंग सिंगसिलक्ले मसाई मिगी पैसा नुसा लौसलुबनिना गंगाई फदबगे अखोइगे कप्पगा फमबने हाइबा सुपान फमनिंदेबा सिसिदा मीडिया अदुम थीना थीना हाइरे अदु तौबा तौबा पोयोलदी पैसा पिरो अदु तौरो दै सिटब्राजु सिटबसु नतबे याम थीना यामना वाबसे यामना खुदोंग चादबा याम थेंनरिनेबा अखोइ याम तुनाने अखोइगिने अपाम सेनु लाकिंग सिदने अखोइगे हौगे होरेम होंगनबा अपामबदो होंगनियेबा दि पोतो याम ISTV News की दमक अखोइगी पाउमी नबकुमार अमदी सुरेंद्र गलोइना नपाउदम जरिबा सुनील कुमार ISTV News इम्फाल Yening Performing Arts Center Manipurna Ministry of Culture Government of India gi Sentang Makhada Puthokpa Kaibu Kayoiba Nahak Halaklo Haiba Play ama ngasi Rup Mahal Theater utkre Dr. S Thanil Lema gi mayekta S Chinglen Nganbana Design amasung Direction piba Play asi utpagi thoramda Jain Manipur Dance Academy gi Vice Chairman Oiramba Professor N Tombi Professor IS Kangjam Rup Mahal Theater gi Chairman Kaisham Heramani susarkya ke Professor N Tombina Nupa amadi nupi gi right mane haibasi ain gi thongda khakta manabani right asi mapung phana manan gi hairabadi nupi singbu leibak ki oiba thoram thodada mayai da puslak puchangi kaibu kaweba nahak halaklo haiba play asi hojiki matamda nupi singda chathariba miot mineiga mari leinaba play ni haike Small Industries Development Bank of India gi makhada Chanura Microfinance Manipurna sinduna Financial Literacy Mass Awareness Campaign ama ngasi Tawungkhok awang lekai ta leiba Sri Mayum Goklananda Sarma mandap ta pangthokre campaign aduda bank ki yauna maru oiba mi kya susaruk yakhe mudra gi matang yauna sel tungsinba amadi insurance ki matang da akhang haisingna wangangke MSPCL amadi MSPDCL da leiriba workshops employee chahum kunmapan amadi master role kuntrani policy regular tahanriba fawba hangduna leiriba phamsing mensinba yaroi haina ngasi second MR get maya da leiba Secure Office Complex mamangda wakani from chatakre Manipur Electricity Employee Association sinduna chatakiba wakani from aduda union gi president Rana Pratapna union na taliba dabi phangriba fawba khongjang chathagani haike Hojukji leiba workers chawunga kunga mapal master role kuthaga nipalsi aikoina regular tahanbiu haidana aikoigi the authority consulting the Hajabani and Hajabata Tamoy Tabir Tabadagi, Tamoy on Tupir Tabadagi, Dana Satabani, Gomena MSPDCL Moirang Subdivision ki makhada contractor thabak tawriba employees singnasu makhoi bo athuba matamda regular tahanbiu haina subdivision asigi office complex manungda wakani fam chatake employee mana phungdorakpada hojik regular employee kaya leirabasu company onringai dagi hauna contractor leiriba employee singna nongju nungsa khaidana thabak tawduna lakli Regular employee manga phana ngasi fawa office da laktuna thabak sokhidre field da tawriba thabak khudingba contract employees sing yaudana ngasi fawa lotion khibalaitre company na thu matamda contract employees sing regular tahangadabani haike aya matamda thabak loina puduna laktunga tani adu ngasi bokta operation audit matamda di mating khaga kan torabe hajiti mating ama ta pa haiti pibangam kitre natra khoi thabak se da akai se na join tawna ba regular tana ba akhoi wakat me pham chi sathabani kaiguma
एमसू बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना दिसंबर 23 एमसू की गोल्डन जुबली थौरंग मरी लेना पांगथोखिबा अहानबा डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस कांग्रेस की मनामथुम बिष्णुपुर पब्लिक स्कूल की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखरे थौरमसिदा बिष्णुपुर जोन 4 की बीडीओ तखेलंबम परमेश्वर एमसू बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट टीएस कविचंद्रा सीएमओ बिष्णुपुर ओरंबा केएस मधुमंगोलसु सरुक याखे मयंग इम्फाल बेंगोल वार्ड नंबर 13 की चेंग अमसुंग केरोसिन की एजेंट सिंह मरक्ता एजेंट खरना मियामदा चेंग अमदी केरोसिन फंगनग्रे मरी लेनबसिंगना मियेंग संगबियु हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थादोरप चेरोल अमना खंगलकले मणिपुर सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना कैराव केंद्रदा अंगनवाड़ी हेल्पर अमदी वाकर हापदा अरानबा थवोंग कया चथरी हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट एमआई खाना फोंदोखरे ngasi sanjen thongdo laiba party office ta pangthokpa paumi singa unaba amada mahna wafum asi phongdokhibani magna makha taraduna kendra sida anganwadi helper amadi worker hapada laikai da laiba mi haptaba amadi maming matha laifam chana daba kaya yaure bara sarkar gi afaba scheme kaya kendra sida paikatana thamni haiki asigumba aran thabak singa sida MLA gi nominee singa manaduna leire nimit tare ni gi manungda social welfare department ki mari leinaba singna aran ba sing chumthoktrabadi court ta chatuna case thangal agani haiki Masgumba Aranba Singh Asi, Honorable CM, Concerned Minister, Commissioner, Director na Athumatam do Sumthok Pio Haina appeal Tawzari, Karigumba Sayol, Amimanu Sumthok Pidrabadi, Prajagi Interesta, Honorable High Court PIA Lama, Tamagani. Ketrigaw Kendra gi Hiriam Nekai da Sagali ba Hiriam Nekai Sports and Youth Development Organization gi building साबा लोशिनबा हाना एमएलए ओरंबा हौजिकना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट थांगजन नंद किशोरना लुपा लिसिंग यांखै ऑर्गेनाइजेशन की मियोइसिंगदा मतेंग पिख्रे ngasi lekai aduda pangthokpa thoram amada central masi kusinakhi ts nanda kishorna phungdokhibada magna MLA oiringai da kendra sigi award apa kaya menkatuna sakona bhonaki adubu hauzik MLA oidrabasu kendra si sakona ba makhatana mating pangani haikhe adi akoi gi kendra sida hauzik thenagadu election si communal election ni aduna masi kenabada araibnati aduna koi candidate khudingi nungsiwagi wakal si thadoga target to candidate amakhakta da fix to si haibo Sri Satya Sai Seva Organization Manipur gi Seva wing na sinduna ngase kangla tongbi da leiba children home da kambal nipu amade cheng yauna chana thakna ba polam sing mating pikre organization asigi medical cell gi convener Dr N Kalana luchingduna home gi angang singbu medical check up tawbaga loinana lemna hidak langthak sing yenthoke hauji amuka na temal bem talokjiri Iranda masigi ahan boy no puthokjaba sangai plastic storage tank sizinnabi yangsinaba potlam yaudraba LLDP ina sajaba sangai tank sizinnabi fangbigidaba sizing di 200 300 500 750 1000 1500 amashun 2000 liter ni chahi taragi guarantee ga loinana khenaba makhal khudingi apama machu sing fangbigani Ministry of Reconciliation Church na paujenjari lagliba February gi tarik 9 dagi tarik 13 fauba mayam punna ishoda anaba sing phanabagi damakta haijaminagadori nubit asida lamdam asomda leiba ichinau singna naba phaba phangnabagi damakta ishoge haijaba asida yaubiu mafam board matam numidang waram gi pungmanga Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unaviu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal break matung na mo mukana taram nokchure sangangai uche konda leiba anti theater da February tang 13 dagi kunmanga fauba manga suba North East Theater Festival pangthokadori festival asida Tripura Nagaland amadi Assam dagi theater group sing saruk yagani haina festival asiga organizing committee gi director Deepak na ngasi anti theater da pangthokpa pamusinga unabada phongdokre Imphal West District Police ki narcotic cell gi kangbu amana Tribal Market Winger Parking Imphal dagi kani kg ani gram chatuk taraga konana nupi ama fare hare Farba miyo adudi Ukrul District ki Litan Cepu Tourist Bank dagi Nemkhol hing khongsai sei kuntra manga mapuroiba lekhidraba saikohal khongsai kawi hare SDPO yari pokna luchingba achobo police ki kangbu amana ngasi khongsang da yu sungpham ama thugaiduna yu amadi yu sungbada sijinana ba tongan ba kolik kaya phagat khre
Manipur State Sumang Lila Council na sinduna iboyay ma Sumang Lila sanglen da sathariba taranithoy suba Sumang Lila ningtham kumai ngaslusin kre lusin bagi thoramda Manipur Co Artist Association gi Manipur da don haiba lila utki lila sigi aibana muyai hyangcha amadi director na Sarangthem Syam Babu Singhani Ngasigi People's Voice miyam ki kholauk da New Chekon area da thengnari ba awaba sing lamdam adugi nupi amana wakalakle akhoi lambi thong amadi convert aduga nala dagi ising ahum ase kamna sathina akhoi area sida sothari maram di sahi tara mangarom se ising ki problem se thong lai de adugi smathaka lambi suni amorom da haraga lambi se phatabana maram odina hujibujima gari chappa matamda khudong thiba yamna the lagi accident ma phong marang chadna tom thoya sida adugi sum mathaka ising ase si hygienic ka man odori no ba huji ising gi problem se khogi layak sida suki matik lai maram di nala dagi phataba nala matik chadra mina nala se dagi phagor pai sing sina koti gi pai konjin ji ju amma ba pai sing ji amma bo kanu odamina konjin ji da loi mak changa ga kan pai sida changa ga konjin da loi tare aduna ising sina sum bai sing ji season ara karamba hakchang phalori amadi laitala hatta su oibanina ising su konjin gi ising se adum season ari thong ding aduna khoina mari leina ba department sing amadi mari leina ba khogi laikai sigi kanu da mako thongba sing da su khoi kayara hana ising gi lambi gi amadi convert kinala gi maram da khoi kayara hana wa ka chakre adu makhoina gari mak tabi ba su leite huju jing mang mong ju thala tingai matam sida ising amadi lambi ase khoi yam thuna semba pami UCM Amuko amadi CCS kena sinduna lagliba tang tarukta pangthokadoriba miyamgi khongsatta khurai pana apunba singlupna mapung phana sawgatkani hare haudik sanabagi pau boyaning thomjamdagi lobirase Thagatseri ngasigi sanabagi pauda Shahid Manoranjan Football Taruk Suba Shahid Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki winner Nisa Thangwaibana oikre Bharat ki damak yengnabagi makuta thongna phana thawai katokraba CRPF ta Assistant Commandant Oiramba Yuremba Makha Lekai dagi NG Manoranjan Ningsing Thorunga Mari Lenana Group Center CRPF Langjing Amadi Imphal West District Football Association Sinduna Kumal Lampak Main Stadium da Team Taramatoina Saruk Yaduna Mamang Thagi Tang Kunmapal dagi Satharakiba Tournament ngasi loisenkre ngasi aroiba numit ki sanakiba matcha Nisa Thangmaibana Neroka Football Club Sangakphambu penalty da maiti bapiduna winner oikibani team animangna apiba matamda goal ahum chanaduna draw chatpadagi kick from penalty markna decide tobada Nisa Thangmaibana Neroka Football Sangakphambu goal taret tarukta maiti bapiduna tournament asigi winner oikibani winner oreba team Nisa Thangmaibanda trophy galonana lupalising humbudra manga runners up tarwa team Neroka Football Sangaphamda trophy galonana lupalising yankai thorom mapusingna piki Satharakiba tournament asigi best player gi mana Nisa Thangmaibangi sanaroi ke Phalguni na takre Neroka Football Club Sangapham gi sanaroi Saikho Hawk to boy amadi NG Ronald na Satharakiba tournament asida goal taruk chanduna highest scorer gi mana lokhi best goalkeeper gi mana na group center CRPF Langjing gi sanaroi Bines na takre tournament asigi best player highest scorer amadi best goalkeeper taraba sanaroi singda lupa lising manga piki ngasigi final match asida ahanba goal sankhiba Neroka Football Club Sangapham gi sanaroi NG Ronalda trophy galonana lupa lising ahumsu khusinakhi polo Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki ahanba semi final match ta Khurai Polo Club Team A amadi X Polo Club Wangkhaiga sanaragani Nat ki oiba masana ama oriba Sagol Kangjai Manipur dagi mangkhidanaba amadi hena sakhot hanaba pandamda Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna Imphal gi Mapal Kangjai bungda team tara humdoina saruk yaduna mamang thagi tang 38 digi chatharakiba Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament mawong marin tadre Organizing Committee na phajaba mawongda sillang labasu match sanaring manungda uniform sepasingna
मैच सानरिंगे मनुंगदा ग्राउंड मनुंगदा गाड़ी थौजनदुना तौनिंगबा मोंगदा कुसी तौगी मोंग असि पोलोबु पामजबा अयंगबा बाबुकसिंगदा अपेनबा ओइद्रे सानाबुंग अमदि मैच सानरिंगे मनुंगदा सानबगी नियम ngakna sanaba organizing committee na honabirabadi hena afaba khongthang oigani sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta Khurai Polo Club Team A na Singkhai Hunba Polo Club Gongban bu Panjil Nepal Sinoda Maithiba piduna semi final sangkhibani tournament asigi anisuba quarter final match ki sanakibada X Polo Club Wangkhaina Manipur Police Sports Club Team B bu Panjil manga marida Maithiba pikra Sathariba tournament asigi hayeng ahum suba quarter final match ta Eastern Student Club Nomaibung amadi Ibodok Thangjing Polo Club Khongmanga sanagani Mari suba Aroiba quarter final match ta Tekcham Polo Club amadi Manipur Police Sports Club Team A ga sanagani Thagachari Makatana sanabagi pau kharagamu Unit Taruki Nupanupi Sanaroi Chama Taramathuina Sarugyaduna Ngasidagi Dam College Campus ta leiba Manipur Badminton Association gi Indoor Stadium da Hupmade Suba Inter District amadi Veteran State Badminton Championship hokre Jiri de Sathariba Jiri Cup Invitation Football Tournament ke ngasasana kiba match ta Chiru Sporting Club Kasarna DSA Lakipur bu Pansil Anis no da maithiba pikre hayeng pre-quarter final knockout stage ta Yaifulamjing Club Dibong Kunau amadi The Challenger Marcolen sanaragani Ahum Suba State Level Junior Volleyball Tournament ki winner YMD Herangoi Thongna oikre Korileka Youth Association na Sinduna Association na sige ground da Team Tara ni thoina group mari thokna khaidokuna mamang thagi tangkuni pandagi sathariba tournament na sige ngase sana kiba aroiba match ta YMDA Herangoi Thongna NYVA Naurembu set ahum ani da maitiba piduna winner oikibani winner oiraba team da trophy ga loina lupalising tara manga amadi runners of tarba team da trophy ga loina lupalising tara tournament asigi best player ki mana NYVA Naurengbi Sanaroi K Santa Kumar amadi best setter ki mana team asigi and Budasan Brada lupa chamanga piduna puning thogotke Lagliba February manga dagi tara taruk fawba Guwahati amadi Silong da pangthogadoriba taranithoi suba South Asian Federation Games da saruk yagadaba Bharat ki nupi boxing Sanaroi singi team manager oina Manipur Amateur Boxing Association ki Secretary General Khoibi Salambu khale hari Bharat ki team asida Manipur dagi Laishram Devendra MC Mericom amadi Laishram Sarita yaure Manipur Amateur Karate Do Association gi miyeng makhada Andro Western Baruni Road Youth Club amadi Imphal East District Sitorio Karate Do Association asina khusham naduna ani suba state level Karate Do Championship ngasidagi Andro Kendra gi Santhel Natural Park manakta leiba club ground hokre hogdopagi thoramda Andro Khulgi Ningthau CS Gandhar Association ki President MD Basir Ahmad SDB AK Sadananda Club ki President Ais Amusu Sarugya ke Tha sigi manga fawba sathagadaba championship asida sanaroi chani humphuna sarugyari Andro Kendra gi manungda leiba masana asida medal lorkhaba sanaroi taramathoi da kudol pot piduna pungning thogot ke Nikata Anand Singh Su koi Hojik eng sagi pau ICAR Lampel Partigi Phangba Pauda Ngasigi Khwaidiki Sakhiba degree Celsius Kulumdoi Khwaidiki Ingba degree Celsius Taret Dasmik Ama Nuksita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Saada Marpudarani Toy Nutilda Saada Kuthamamal Nong Takide Hozeroi Badamaroi Bau Khana Union Minister Singh Manipur da Tharak Dibasi Central Sponsor Scheme Singh Chana Handana Badlak Libra Haina Chief Minister O Ibo Binapung Rupre
हेरोजिन मसाना संजित हाटपनी हाइना फोंदोरकपदगी मिहादसिगी मतंगदा एक्यूज ओइरिबसिंगना अचुंबदु सोइदना खंगलगनि हाइना चावना थाजब थमने अमदे तरुक सुबह साइट मनोरंजन सिंह मेमोरियल सेट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ने साथ थंगबन ओइख्रे ngasi go na dia stibna bijo pa matang solution jare mieng tabi di basung bom kahana kurumdani